Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala Resulihil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ehl-i sıdkı vel vefa. Geli huşkubrayın aziz, geli bavermende hecra, geli insana. Daha rasi geli insana. Nertandına İslam'ı duvarı aşitiye da دوبدرش کنه که اجباری خاصی امساف نکرد نویداری غیر جویا نرتاندنا اسلامی وکهویا انسانا وکهویا مسلمانا مناسبتا بشری نبینا مسلمانو نمسلمانا دا و چیه حریتا آزادیا غیر مسلمانا دناب دولتکا اسلامی دا چقدر kadar heye çit karibke, çit kare neke çıkas kadar azade hakivi acaba zelatı rejiye Müslüman ayak kemtire. Viya tfazım bilme ser zaman taybeti. Cümer vikası evvel nertandına İslam'ı duvarı ve keviye da. Ve keviye yani herkes duvarı hukukta, duvarı ahlakta ve her varida gerek emliviya minerim. Yek, İslam adaleti farz kel ser civaka xwe. Adaleta ko beja civaka ko beja az Müslümanım gerek adil be. Vakti adaleti katiya ji İslam'ı ji irtibatavi tebirri. إذ دوا ظلمي قدختك حرام حرام معنى قدخية قدختك لسر جواك أخويا وان پرورده و بلنده به تعلیمه و كمان هدفي وانا بلند و درجه مازن جي حس كرني دقرا قرأك جهف حسبك پیغمبر علیه السلام حدیثی که پیروزات بجه جبو خودی گره که نرف حزب که جهب الحب لله والبغض فی الله پیغمبر علیه السلام شما حس کرنه کواد بجن حدیثی که پیروزا وهاد بجه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا یک جواناک و جنتی حتی کو ایمان نینه من آمنت بالله قول أشهد أن لا إله إلا الله قلت لما يشكر روجي قرد فقط شرطية بر مهم ترهي أوجد شيء ولا تدخل حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا الإيمان جنايل نشخاو وان تشتيك واد بيجمكن حتى تحابوا حتى ونجف حزنك حتى ونجف حزنك يعني دستوري علوي قدسي مازن إسلام لا يكجي مقو حسكرنا إذ دوا رحمته يعني هف إيشاندنها نوصانه سيا آلیکاریه چاره مرف گره که başka insaniyetine ser nefsaha tercih bike. Başka insaniyetine ser nefsaha tercih bike. یک جیجی قلب گرک نیزی هف که قلبان نیزی هف که بفانش دستوری ها نابین انسان دا و تآخی بین الناس بین الانسان براتی نابین انسان دا تدی هم نویجن عشیره میه برای میه نصا قومی میه برای میه راسته اوجی راست نکوید بیجن او نراسته لیکو ادنا وکنیار nine nabıyla insana da. Çünkü nizam-ı hukuka ilahi evrenselin. İştebayı insanlara vekahebe. Mesela tuadil bi. Ji Müslümana tere adil bi. Ne adalete? Ji partiye tere adil bi. Tu zalimi. Nasıl? Ji Kürda tere tu adil bi. Tu disa zalimi. Ji Araba tere tu adil bi. Disa tu zalimi. Türk'e teneratü adil bir disatü zalimi. Gereke ev biratiye nabeyna insana. Telebneri
hedef neyertanlı kıstas di İslam'da insane. Neko kavmiyete, neko eli kavmiyet emji hürmet kim, ezji kavmiye khas kim, ez براستی از حس کم فقط معناوی نه و از بیشم ولا فلان کس بلا کو کرده و فلان کسی بلا ترکه اوه ترک حقلیه و ای کرد نه حقه از گره که آلی ای کرد بکم ابن دینی خوده ابن دینه و کوی نینه و کوی اوه کت جهت کیرا و کهردی از دائمی قسطاسی که داد بینم از ریم خوده شاهده از وها بیشم از ونشیم نخواستم یعنی جبرکو پریم ظلم و نحقی و تعدایی و انواع خرابی و یعنی تشتی کو عقل و منطق و حوصله بشر قبول نکه مشترکات دیتی بلکه عرب جوسانن بلکه فارس جوسانن فقط اگر از اشترکان حزناک yani ne ko insan bazı his kim hayli le insan ko beja mesela ilo faşizma ilo iktidar da خودی جیجی حزناکه، اجیجی حزناکه، پیغمبری جیجی حزناکه، وجدان بشر جی قبول ناکه، تحمل ناکه. جبری خاصی دگل بی آوایشی. کره من و یکی ترک دمسئله کی حقوقی دا، دمسئله کی جواکی دا، اختلاف نبین آوان در چه به. کره من نحق به و اوی ترکیان، اوی یهودی، اوی پودپرست چه برام به حقی به. خودش شاهد از باوی بیله ترک به بیله از بالیجی بگیرم ترک به بیله yani ولی ترک باشی از دیسا بالیجی بگیرم دین اوه وجدان اوه اخلاق اوه دموکراسی اوه عقل سلیم اوه گره که هر کس به والیدان غایت دقت بکن قیمت ده اسلامیت قیمت ده فکر و عقل بشر فکر و عقل بشری کوجبونا انسان عرب خبته تمام و عقل و فکر بشر دگرینه وسیله دنابینا انسان دا کو پیش هف کامل معنا دا فهم بکن جبوناوی گره که امتف به هفرا عقل قسطاس و فکر بشر دانه نجی تجار امارا جبیر نکن tabi قسطاسا إسلامي دا قسطاسا ديمقراطية دا عقل سليم از دبجم بان حقوق بشري مثلا از ميناك كتينم دتواي دينا دا دزي تشتكي خرابة نفسانه ديمقراطية دا دزي تشتكي خرابة چد ببرابة يعني وان قانوني كو خده دانيش بو قدا خبونه راجي يعني جبونا بيك آنين اوان را تفجبونا فايدة بشره نلوش بو فايدة تركاية عربية عجمية تدي وككو إيرو راد من يك قانونك يجبنا يك إنسانك تاني راد دخل نل قرآن راوي قلنا نج توراة را نج زبور را نج إنجيل را نج صحف را نج ديمقراطية را تدين وأخلاق فيها قبولناك لحيث المقابل نبي إجداتنا ديمقراطية ويا نبي إجداتنا إسلام تشتكي وصار تنهي الإسلام ده جبناوي عقل وفكر بشر جرك جبنا خدمة إنسان به جبوكو خدمة إنسان ده خدای تعالی تجار zorlama تشتكي قبول ناكه مثلا خدای تعالی قرآن پیروز دا استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بجل لا إكراه في الدين الدين دا zorlamatına yani yek silah بقرا دست اخوة بجا ياتي مسلمان بكلمة شهادتي بيني يجي زيت بكجم ابن الدين خديه ابن الدين خديه مثلا از بيناك دينم يكي خلق هرمامه كردستاني دوی کمکوژیا ارمنیا دا ده پای زارو که ارمنی درابه رابنو بری ظلمه شبکه زیده رابه پیشتر چاره کی دی نتنه درابه حتی شد دوی چم بهاره جی چم جی نکاره که خوبا بجا آبی نابه نکار خلاص نابه سکنت بجا خالو تچش بتخوازی خالو تچش بتخوازی ادبه مسلمان به
ادبجش مرا بيجا از شا مسلمان بر بيجا والله نظام له ترك وبردين تكجه ابيا ظلماء يعني ولو كما كلمة شهادة جانينا ما مسلمان ويا وين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قنجي وخرابيش هف قتياي اگر کو فيا واي بكي يعني إكراهتنا اگر خودي بخوزوي منا ملكي كوشرة مشهورة يعني نكوس كوشرة شبرد اوكي سترين علينا تف سترين وان توشكينا پرسا جواله خو دبجه چوا شکل بره خود شکل بره چوا شد که اما بره گویی تیج و تیش يعني توش بیاد امری وصانه اگر ولو شاء ربك اگر خدا تعالی بخواست که تو انسان مسلمان باوی نحوجه تبلیغه بو انك لا تهدي من احببت خدا تعالی حضرت محمد رد بجه قرآنی داد سر بجه تو يا محمد كسي كنت حزبك برا مسلمان با تشتكي ساتنا ولكن الله يهدي من يشاء خدا تعالى كيف خدا هداية كنصيبي جمال راجي خدا تعالى هداية كنصيب جرى هداية بنصيب جهناوي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم تمام دروي زمين قردون دا أرض دا وهركس مسلمان بوا أبياجي değişmuna insana yek Müslüman yek kafir yek Mesihî yek Hristiyan yek her yek yetişecek viyaj alameti zengin buna evka insana. Jmonavi gereken merv tefekkür bike, düşünce bike vazifata çiye ya Muhammed inna estaizu billah bir ayeti celile يا أيها النبي أي محمد إنا أرسلناك متى شاندية بيغمبر شاهدا سر إنسانك تقنطرون بكي ومبشرا تمزجين بدي إنسانا ونذيرا إنسانك خرابية جكت وان إخاصكي وان باشلا بزفريني وداعيا إلى الله تو إنسانا غازي كي والحقي وعدالتها خديه حقي وعدالتها خديه بإذن ربه بإذن ربي خود وان دعوت بكي وسراجا منيرا وضمكي فربي رونايت أمشي دعوتي فرجانا إجا الإسلام علاقاتنا بين إنسانية دا علاقة إنسانية بين إنسان دا çava çedme alaka Müslümana behevra emina kemre ve koniye saf herın alaka nabena Müslümanu gayri Müslümana da çava çedme. Allah Teala Kur'an-ı Piroz'da وهاد بجا يا أيها الناس أي إنسان سورة حجرات herhalde إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما وجميل جن آفران دي خلق كريه وجعلناكم شعوبا وقبائل ما وجران قوم وعشيرة وقبيلة لتعارفوا جبوكم حقوقه هف ناس بكم أنا از حق زمانة تناس بكم شاندة تناس بكم ولات تناس بكم her insaneki İro mesela coğrafya Müslümana da hayf-ı muhabin coğrafya Kürdistan'e hatiye perçe kirini. Hayf-ı muhabin eko perçe jitke Müslümane binav sözde mesela İro Suudiye, sözde Suriye, sözde Irak, sözde Türkiye, İran'e yani sözde Müslümanın evaneha ve ardı velatı Kürdistan'e talan kirne, perçe kirne, xistine bin istilah ve zulma ve du perçikine. Ev zumavit gerine Türk, ev gerine Kürt, Arap, ev gerine Faris. Her yeki bu avaki yek dibece bir Türk dünyaya bedeldir. Yek dibece el izzetu lil Arab.
فارس zaten bejin em de kadim milletçi emin bejin ve gadi sekrine de bir avayışı berdan demxe safna yani jbonavi ev alaka nabena insana da inne ekremekum indallahi etkakum kanci vel bakhade kiş insanlara faydalı kiş insanlara ne Müslümanlara Müslümanlara tabi de fakat kiş insanlara ter تحقق عدالته تحقق آشتيه تحقق وكهفيه دا تحقق إنسانيته دا تفرقك نخنا بين إنسانا أن كامل إنسان أو إنسانة أن كامل إنسان أو إنسانة جبوي قالك فردا إسلاميات نوكا كوفيغا أمزان تديب از ميناكا كتينم تركاجي وعرباجي وعجماجي بتايبتي تركان ملتي كود ناف دابيه تحققي في نه ديني نه اخلاقي نه تاريخي نه kültürي تتشتكي وان قبول نكريه ve tamam evan millete kodu bir mahiyet avan dابيه تباجيت كونكلوجيه دا درباس كريه كونكلوجيه دا جونا برجونديه خوي جونا تالان و تاجان و قتل عام كريه تبجي ne İslamiye ne insaniye ne demokrasiye İşte İslam kefaleta hürriyeta dini jbo gayri Müslümanlara gelek tişteki brumete eğer zamanı metne hebwa min habo vekra ciher yekira sevinerek konferansek lazım aslında jejvonavi hakkı hürriyeta dini jbo gayri Müslümanlara yek ama تنكاري يكيج غيري المسلم تبيجي كولا إيرو عيدا منها أو بشتك قبولناك نوروزا قبولناك هذا بشيء يعني مثال تبيجي مامي هناك تينم ديك إسلام علاقة جيناك مثلا تدي باسا نوروز ذكر هناك كيج حضرة علي رضي الله عنه وتكون لجفية نوروز بيروستكن جرى هديتين حضرت علي را حضرت علي فرصت بجاف شياد بجا والله هديه نوروزي ابا ماهيتا نوروزي جرات بجد تعبير حضرت علي وإفادة ليت كل يوم نيروزا بجا خوزي هالروج نوروز با خوزي هالروج نوروز با إيرو تبجي بجنا حضرت علي تدي خليفة كراشدين وحقيقة جي أبجي حسك براستي بهذا أوي مش تبجي حسك أوالي قونكية لحضرت علي حسكناي آية هي المانا شو كدوالي عيد بيدا بيشا شو يجلس سالت كده دقلك مسألة هذا وعادل ويجي مثال عدالة ويا من كان بزمان مدينة لدبجة نورو خزي هروش نوروز بان نقول يا ساخر إمام الورا خليفة دبيدا نقول يا ساخر كفالة حرية إسلام جبنا أو كرا تكسير لسر عقيدة كي مجبور ناك إلا قالك شافعي بحنفي بمالكي بمسلمان ب يعني إكراتنا دين الإسلام يكون خشي قبول كل شو القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين خدا تعالى بجا إد الدعاء حق أفرنسيلتيا دين الإسلامي حق أهل كتابه كل تمام عبادة خوي ديني بيك بينن حقك وانا كسر كلام نشا كنيسة نشا سناغوغي نشا فلان يعني غير مسلم أزواجهم Peygamber aleyhisselam bece utrukuhum ve ma yedinun. Bece vana dini vana behevra beylen. Şu bavarın bir avsak. Serbesti. Tınıkari kilise ve akarak. Misal. Esasya tişteko dini van juan ra halal kiriye tınıkari bece kadakhe. Yani mezhebi Hristiyanitiye da vakvarna rakiye hatta belki evki tişteki kutsal pirozlar bağına tınıkari şuşa rakiye yeki gayri müslüm birreji. Ancak o seko evki aşiret evki her sokağı hazır şebke ona وشاشي جرا إشارة زواجه لا أحكام الزواج قانون الزواجية واندا تنكاري مداخلة شو أنا برا أوصل كن
پنجا حقوق وانا شرف وانا ناموس وانا تشتي كوجوان لازمه مناقشات كاربك هر تشتي كار وتيكو تشتي فضولي نشا ازي وصا كنت ما باش اي حفتا خوارنا وانا چه خوارن جوان را مذهب وان در دین وان در حلال کار بکن شو خوارنا وانا جمرة جي حلاله قرآن بيروز اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب آية درجة إيرو تشتي قنج جوارا حلال بيه خوارنا دستكجا أهل كتاب يجي جوارا حلاله شو مسلمان هوا إيه حيشتا إسلام مساعدة ده زيارة وانا وتكو تعزيكي وان شبه تشتكي شبه جيرانته ف نخوشي وان هبه هدية جوان را ببياري هدية وان شوارا قبول بكي كرين وفروتاني أفيا مسلمانة مال خو بدم شهادة فروشة نا كي جمال مقبول بباش بده كي والحاصل وان هر حشت ماده هانا هر یکی مرد کاره به روزار سری شیروه بکه و خبر بده دین اسلامی دینه که افقاس قدر افرنسلا افقاس قدر وکبیه افقاس قدر جاشیتیه را رعایت که افقاس قدر عادله همه ظلم دایه توای انسان وقته لحیف و مخابن ایرو عالم خریستیانی مسلمان ایرو الهفکت بینیش قتل عامکم کجی و هر تشتیه تدبینین مسلمان راد به خدا بجه گمیه چندی به بحیات خلقه یتکی که هر عالم که اروپایی که بجار بین وان کافره halbuki kafir mazın inkarcı mazın mülhid mazın ایرو فرعون مازن قارون مازن دناف عالم جواكا إسلامي دانه أول جركة أن بخاب زفرن وان كما يختلا فيكن ربي عزتي ما تواش تواي حقيرة موفقك مش تواي خرابية رجي ببارزة وجمرة هذا تعالى الشعور عقل وفكرة ما عقل وفكرة كي إنساني وإسلامي هذا جماعة توا رازي وأمانة خدي بن لسا روجيا وطاعته وخدای تعالی مقبول که مهما آشتیه مها اولی رحمت و روجی رحمت خدای تعالی فاخجیا قلما توا رحمت اخوا بمرا معامله که این بین ده دواجی روجی مغفرتنا ربي عزته متوا گناه متوا عفو کم مغفرنا و ای داویجی کو ده روژه سیاجی روژه آزاد بونا جاگره جهنمه آزاد بونا جاگره خدای تعالی جوه جهنما که وان فرعون و قارون سرمد آگرد بارینن مجوه جهنما وانجی و جهنما خدایشی بپارزه و محافظه که جمعه و تبرازی و خدای بنامید امانت خدای بید ببینیم خوشی در باش